ukuze lento ilunge iphiona na leyo kuNazaretha iyayingxaki into ukuthi inomnikazi wayo khuluma umuntu omi lapha akhulume ngento yomnikazi owadala ithambo lamathambo oqala esibongo sakhe uthi ufuna ukulungiswa kanje ukubukesabe umnandi nje ukukhuluma njengengqondo yakho noma njengenhliziyo yakho kodwa ezinye izinto okuyiyekele kuye izinto uyayibhidliza kuyazakhe akuhlakaza aphinda kuhlanganisa uzokwazi nani mase ukhuluma uzibheqe uzokwazi nani uthi-ke ngami ngomshembe wenza lezi zinto ayezenza kuqala uthi mina zinto zimbi uthi uphilisa abantu nani ngenhlanhla kaNkulunkulu wakhona la wayekade ekhona ngayisonto ke mina kuye ubabonile bonke labantu abekhona lapha endlini uthi mina ngakuthatha nangesabatha elizayo ukuthi hambe ukuze oyedwa noyedwa bani umuntu wambizelana khona nimshumayelo wamshumayezana uma lo shembe uthi wena kasazenzi lezinto laba abantu babizwa ubani niyazi namba abashumayela khona namba abaprofeta khona akekho umuntu oyaphume ahambe abe nalabo engikhuluma ngabo sebayeka bahlakazela namabandla esiwakhile nabo bayawahlakaza sebengena usathane kodwa ngimbonge ngalokho ngoba abanye abantu bayakhala namhlanje angikhali ngoba mhlawumbe babeyohamba phambe bangene umoya wokuthi bakhe ibandla ngokuhamba kwabo beshonele nokushona le imbongo mhlawumbe babeweduka kakhulu nalokhu thina esikubonayo ngithi mina sihambe asiye ukukhuluma ngento yokuthi kube bakhona abantu ephakameni asihambe sekhona wathi usho kanjena nathi wena athi mina nansi inkinga ekhona kuyo leyo shona nathi inkinga uyabona makumshana kuye kube khona abantu abameniwe kube khona abantu abangezimeni uma umuntu eshadelwa bakhona abantu abayebelindele bazomenywa bengamenywa amen abantu abathile ukuthi awumenywanga akusho ukuthi umshado awuzange wenzeke ungeke uze ucime lokho ngoba bawubonile wenzeka nansi baba naqala ekamerweni elilodwa abamabili abamathathu uphumela phandle namhlanje lelo phandle naniphumelele ngisho ingane zenikezelele ukodwa lokho akekho umuntu ongathi umshembe wenza lokho ayekwenza kuqala namhlanje ukodwa lokho hambe uyongena endlini yakho kamelweni lakho thatha ingane zakho sibone ukuthi lo okwenzeka lapha ephakameni ngakwenza
isibonakaliso. Ngithi mina kulo muntu engangikhuluma naye, into ngabe ngiyayicela khona isihlabelelo sikaShembe esithi Nkosi yasePhame lapho